Gaine mwega. Gitagwo Reverend Eric Gatama kuma kuria Eldoret. Gai amurathime. Amen. Thank you, JCM Eldoret. Amen. God bless you. Amen. His Grace Bishop, our Reverend Joy, all the pastors and all the congregation. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah kanisa. Amen. Mwathani ahe urugoci. Amen. I'm Pastor Joseph Mureithi from Kagumo, Kirinyaga. Mbarikiwe sana. Thank you, JCM Kagumo. Bwana asifiwe. God is good and all the time. God is good. Enda super boki. Soba. Si soba, eba. Eba. Bwana asifiwe. Amen. Naitwanga Masai moja iko ndani ya JCN na nimetoka Kajiado JCN. Wameniambia nikuambie congratulations. Wanakupenda sana. Wengi wanakufuatilia online. Mimi nikasema mpaka nifike. Kuna team nimekuja nayo, they can wave as a team. Wow, wonderful. Thank you, JCM Kajiado. Wow. Amen. Hallelujah. Nimeona ni vizuri pia nitaje jina langu kwa sababu actually I'm the newest pastor kwa hii huduma, na mimi niko Kitengera and my brother John. Nashukuru sana Ben Bishop QB. God bless you so much. Tuko pamoja na tutafanya kazi pamoja. Amen. Amen. Let us appreciate JCM Kitengela. Bwana Yesu asifiwe. Amen. My bishop na washirika wote wa JCM. Majina yangu ni Pastor Douglas Getao na hudumu pale Gatondo North. May God bless you. Let us appreciate JCM Gatondo North. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pastor Perez, JCM Taita Taveta, my His Grace Bishop QBE. Congratulations my dad. Asante. Kanitha mutige tuhorere ruhi. Amen. Amen. Wow. Thank you so much. Hey, situpigie Pastor Perez makofi mazuri. Wow, thank you. Taweka kayo kwa ofisi, asante. Adelule bisha we. Mwathani agocwo kanitha tikaye uguo ni ndwa mwathani kwa mwateka kumurathima His Grace Bishop Benson Kamau Gathongo QBE. Qualification by experience. Amen. Wow, it feels nice. Congratulations to you. Heka urudona ni sakarara kidogo. Ona smile ni radhi an extra. Wow, may God bless you. May He continue enlarging your territories. Na ishi iradhi moshake irite mugodhanikia. Adina bene na gukurathima mwewe na family yako. God bless you. Thank you. Tunera ndugu. Mutumia wako. Huyo ndiye mke wa Pastor Frank. Amen. My Lord Bishop. Kanisa Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Pastor Dan kutoka Murang'a na tumeshukuru. Kama Murang'a tumeshukuru. Ulitadhira Murang'a. Amen. Ndio maana nimekuja. Amen. Thank you. Let us appreciate Pastor Dan from JCM Murang'a Cathedral. His Grace Bishop Ben QBE. We are honored and happy to be here. Niye jitago Pastor Kim JCM Limuru na tatugatere odo tuguvagaga na turarekeria guvanga oguo rivoti itu ni ukumenyita, including our message of congratulations, but we are happy and proudly following in your footsteps. Congratulations. Amen. Let us appreciate Pastor Kim all the way from JCM. My Bishop, kama umesimama hapo, najua kuna zawadi ya wamama, amkeni saa hii. Najua kujeni wamama. Wamama wakikuja, nilikuwa nataka tusalimiwe na Pastor Mwangi all the way from United States of America. Situmpigie makofi. Karibu sana Pastor Mwangi. Pigieni makofi mengine. Aje hapa asalimiane na afuatwe na Bishop Adonai akuje asalimiane. Amen. Na Petro agithii hamwe nao na akinya agitwarwo nyumba ya iguru, atumia othe a ndigwa makirugama makimuthiurukiria makiriraga
na makimuonagia kanjo na nguo ingĩ iria Dorcas atumĩte rĩrĩa arĩ muoyo. Amen. Bishop, mutungatĩri mũrata wakwa kwa ihinda inene mũno. God is taking you far. Amen. We love you all. God bless you so much. Amen. Wazee wote wa JCM simameni, wakimaliza brother of compassion. Praise God, church. Amen. Praise God again. Amen. I'm a road bishop QBE. Congratulations. Asante. Wow, you are very happy for you. Thank you. Na hiyo ushindi ni yetu yote. Tumpigie bishop yetu makofi mazuri. Tunashukuru sana. Ni ndugu tuweke odo. Wazee wote tulikubaliana tukuja na gift yetu haraka haraka. Kwa hivyo ogoroe muthuri we guku tuweke odo admin. Ogoroe muthuri turugire mundu na gift yake. Kila mzee simame hapa dakika 5. Wamama wakimaliza tutakuwa na gift yetu bishop. Na tunashukuru sana. Amen. Let us appreciate our chairman. Makofi mazuri kwa Baba Ken. Asante. Thank you so much Baba Ken. Haya, brotherhood. Brothers of Compassion. Satima. Tunapofanya hivyo Dungu anza kutayarisha list ya beneficiaries wa Compassion ya leo, ili tutaifanya na wale watu waone vile sisi hufanya, alafu tutamalizia. Amen. God is good. Simpigia Ngolia hii makofi mazuri. Nota kwela. Na ithu tuhana Brothers of Compassion twakiuga bishop tondu Ngai ni atuigeire we twacokanaria haria twacaria ngirigana rimwe weke thimo-ini Amen. Kiuma haria uri safari park ngirigana rimwe mutikihura rũĩ rwega bas ikombe nĩ rĩagĩa mũtu rũciũ rũroko. Wamama wako karibu wamefika. Bas bishop endelea. Haya, wamama naona wametoka nje. Kwa hivyo wamama wakitoka nje ili wajipange, allow me na heshima kubwa niite Madam Jackie na familia yake waje hapo watusalimie. Si familia ya Raha Premium, si ni familia yetu. Sisi tunaitaka kwa kanisa ya nini? Namuka waya kafagara ado ya Yesu. Sasa hii ni familia, nyinyi wote hata Alex, kujeni, sisi ni familia moja. Familia yote ya Raha Premium waje hapa, all the way from Kutus. Kumarire andũ aya mokire mũtũrĩre-inĩ witũ, ithuĩ tũtirĩ twaga gĩa kũrĩa. Rohanda federa yake maũndũ-inĩ manyu, na kwambia rũciũ, from tomorrow may you begin to see the banner of your salvation in every area of your life. Ngai aroya abararia negoce na inyuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Tushikane mikono tuombe. Mwathani, nĩtũkwenda kuga nĩ wega, nĩ tondũ Ngai wa matu-inĩ we nĩwe warehire andũ aya kanitha ũyũ nĩgetha matũre me pillars cia wĩra ũrĩa mwega twĩonera na maitho maitũ ũmũthĩ. Nĩtũgwĩtĩĩa mũno na tũgũkumie mũno Ngai wa matu-inĩ, nĩ tondũ wa andũ aya weguũrĩirie hitho ya kũnyitagĩrĩra andũ arĩa angĩ nawe ũkamanyitagĩrĩra. Nĩngwenda gũgũthaitha mũno Mwathani atĩ mũthenya wa rũciũ makĩroka maũndũ-inĩ mao marĩa mamarehagĩra umithio ũrĩa marehaga nyũmba-inĩ yaku, marokundererio njũĩ iria manaremwo kwagarara no manengererie njũĩ mangĩhota kwagarara. Ngai witũ ũroneka biacara ciao, mĩgũnda yao, ona ũrĩithia wao wa mahiũ ũgere barabara-inĩ njariĩ, na tondũ Mwathani niĩ nĩ njũĩ magera barabara-inĩ njariĩ kũrĩa makoimĩrĩra ti gũkunderu nĩ kũndũ kwarie. Mwathani, nyita moko mao ũmonererie ũrĩa mangĩhota gwĩka, nyita moko mao nĩgetha we ũmonererie njĩra. Ngai witũ mahonagie ndwari ciao no kamaiguagĩra tha ciaku, nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ Ngai mũtugi, na kĩrathimo kĩrĩa wĩranĩire thĩinĩ wa ibuku rĩa Malaki 3 atĩ nĩ ũkareka ndirica cia igũrũ cite kĩrathimo nakĩo kĩiyũre kwao ta kĩguũ mage gwa kũiga. Ngai ũndũ ũcio ũrahanĩka igũrũ rĩao, nĩ twagũtĩĩa na twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wĩ Ngai mwega. In the name of God the Father, God the Son,
and God, the Holy Spirit, you are blessed of the Lord in Jesus' name. Kitambo bado vita itaisha, kitambo na dhuruba zitakuwa, na tena nitalaza kichwa changu babuni mwake anayenipenda. Nitaziona rana amani, mbinguni hazitakuwapo dhambi. Nitaziona rana amani, mbinguni hazitakuwapo dhambi. Kitambo bado roho yaumizwa, kitambo katika usiku huu, machozi ninalia mara nyingi, sababu sijaona bado Yesu. Lakini asubuhi ya milele uko mbinguni sitalia tena. Lakini asubuhi ya milele uko mbinguni sitalia tena. Lakini asubuhi ya milele uko mbinguni sitalia tena. Hawa watu kama wako hapa waje haraka. Kutoka Men Fellowship, Paul Kemiri Joki, member 1368. Women Fellowship, Mary Muruga Wara, member number 596. Felista Wanjiro Mureithi, member number 158. Margaret Mohea, member 1399, from the Widows Department. Jane Nonga Kimani. Caroline Mather, member number 155. From Youth Fellowship, Patrick Kenywa, member number 288. Kelvin Mawera, number 487. Lucy Juguna, member number 487. Na Faith Kirigo, member number 1518. Hao watu kama wako hapa leo, hao ndio tunaanzishia something small, na itakuwa daraja yao ya kwenda kwenye baraka za Mungu, kwa sababu Mungu amewawekea baraka zao, na kwa sababu wao ndio wamelia sana ya kwamba wapatiwe mahali wanaweza kuanzisha kazi ndogo. Zunguka kuja hapa na bibi yako, kwa sababu this is your project, kwa sababu ya kushukuru Mungu kwa yale anafanya katika maisha yenu. Wamekuja wote. Good. Wamekuja wote, asanteni kwa kuvumilia, na mimi najua Mungu wetu atawabarikia hii, na hii kazi munaenda kuanza itawaletea chakula kila siku, na mkiitunza. Wale wengi tunaona hapa, hata ule mama wa Gikomba, hiyo hoteli yake ilitoka kwa truri. Nani atafungua mwavuli? Mkudi mwe kunashe fungua mwavuli kadhaa. Kwa hivyo kuanzia kesho, tungoni ufage, kuanzia kesho mtaenda kazini. Sasa hakuna kulala tena, ni kutia bidii. Na natumai jiko ziko hapa. Aina jiko ziko hapo ndani. Haya, wataenda kutafuta jiko ya kuweka na hapo nyuma. Na mkumbuke kuleta jiko zingine tuweke pale. Sasa our awarding panel, this is part of why you came.
so that Chege kwa nywele na manga makani kama gima kana dutura mafurido wake jinole sasa hawa watu unaona the spirit of compassion is spreading paka zunguka akafanya ile kitu, na kwa hivyo sasa kesho kuna mtu hata ngangana kuwekelea chakula kwa meza yake, si ni ukweli? Na muwa support. Ukiona compassionate snack, ni wapi tuliona mbali? Kuna mahali tulikuwa mbali tukaona troli yetu ni Bomet. Ni Ntulele. Turathire ugo twarugama kugura bebe, turona kanyamu pa kwaja karari na rogo ya koi ya duka yaku. Turuga ati no ria compassion ni thire na ndakwera ware na be nugo kudererio ra kudererio riu ningi tugucoka ndakwera ndirarira ona murire ndirarira gwe umia ni mutida mugenderia ningi mucoka munderie thaisi no kaba tugire kone ko andu marire maithori make magikeno Ngai ni amukundereria njui we na gutire kuria bia cia wira kwina mutu etia beru ciganona umekiriro mundu mutu haha gutire kuria bia cia wira mureigana muri 10 ini wagima kwina wagima wagima etia beru 3 magayane jigwete wiki ngima ni murite bia cia wira sadi tumuragire ha Arakisha we mutike hinya hau beru 3 ciuka fanya haraka jigwe ni murite bia cia wira tonduru haha nindenda muthi mukagure nyanya niki ndakwe ngari wira waku no kururuma ena yeti tukutuku matawe ni ururume ukiuma gate ni vu kana ururume kuligana okoya kure gwatari adi thuru enegene hanini nini ndamuhe hizi ni pesa ngapi dongo tafuta ingine 10,000 ndio waweze kununua nyanya na wanunue jiko ndoetie mundu na cio utigo kimucokeria ndurute hau heci akwa urati ndogitwe ndutumure bahasa ici urakimenyera nyibu gutiere nyibu ya Adonai we akuriuma nyibu ndunyendete nyoko igwera nyibu yuma yao Jeff yakuyuma nyibu kana go igateko kana mtari wewe nduri wewe ngoria imwenzangu ibu yaku ni nyibu bahasa although I doubt wewe kafio ngari thithi muine jage ciaku nukunjira ndakwamuraga undeithagie nake JCM is a happy church. Amen. Haya. Gaiba ni murite bia cia wira. Wabe mundu ahuhiririe kawira gake geke atia. Gokire. Itubiri rimwe riuma ciringi cigana. Francis riri hiu. Ciringi 30. Iwe omendagiria atia rimwe. Mushirika wa gukwendagiria 10 ni Francis. Ugo itubiri riri na faida ya ciringi 20. Ugo gitara 20 times K times that wina ciringi 600 ungihota kwendia ici cieri na muthenya umwe na njui ni murendagia makiria mainya wina ciringi ngiri 3 kana 4 ungirutithania cia nyanya na maundu maria mangi nduriaga o muthenya
ukorwo na maku matatu utanogete muno no utathiete kuinamirira kuhura nguo kwa mundu ni mama etiguo ngaigua ringi ati riu ni urathi kuhura nguo kwa mundu riu urute wira na kio ucoke muthondeke kinyamu gitagwo smocha ni gikinyagia ki samino musirei muno smocha yumaga 60 na saha urabatara mutu wa ngano na nyanya tondu smoki mukiria he smoki imwe yumaga ki 40 na 50 gukuringana urenderia tariu ungenderia runda ni ngiri Maina wa Young Line ni anyongerera ciringi 5,000 riu ingiona mundu ungianyongerera ingi 5 tu ithaburu ni ringira na itekung'ang'ana